ban ngam ha kejing melin jo kejing di drop Kakasi Students Union mau kerwat circle menta kasngi kala kentu ya ki samla kamtam ya ki tu ki samla ki bladep pulih ki bampat yo kam yo jam bakin shim ya kalat ka kabu na ka Industrial Training Institute lani ka ITI mau kerwat bakin yo jing hikai na ka ni ka jaka I training ka badang syuple dangsyan ka ITI mau kerwat kan sesedang ban kod application nadu ubenai naitung arhajar arpusau bat ya ki kelas 4 an sedang nadu ubenai nailur arhajar arpusau Din hajin pli ya ka Industrial Training Institute jong ka Southwest Kasil District apo ka Silong Sakwang na kalian jong sai kala yo ban budin ya kani kekam ba ha ka jin ya kan jin budin ka sai yo ban ya kendu ya i Director of Employment and Craftsman Training Silong ba ha ka jin kudu bat i na kalian jong i ru ila kular ba ya kani ke institute insapli insapkot application no adu bulan Julai tahun 6 bat ya kelas ni ya kajing pertubit kajing hikai akan ni institut kin sedang no adu bulan September bat kikus ya mentahi kin sedang santeli